Washington Post navodi da su uspostavljena 4 važna pravila. Prvi, ne smije se dogoditi oružani sukob između američke vojske i NATO-a s Rusijom. Drugi, rat mora ostati unutar geografskih granica Ukrajine. Treći, trebalo bi ojačati i održati jedinstvo NATO-a. Četvrti, trebalo bi ojačati Ukrajinu i dati joj sredstva za borbu. Bidenova administracija također je imala još jednu brigu, Volodimira Zelenskog, ukrajinskog predsjednika, jer se bojala da on nije dorastao Putinu, a i sva matematika je bila na strani Rusije. Zato je Biden poslao državnog sekretara Antonija Blinkena da razgovara sa ukrajinskim predsjednikom u Glasgowu, na marginama međunarodnog samita o klimatskim promjenama. Zelenskom je tada rečeno koje podatke ima Amerika i da im se sprema napad, i Blinken je priznao, kasnije, da je do tog sastanka došlo. Bili smo samo nas dvojica, 2 metra jedan od drugog, rekao je on u jednom intervjuu. Ipak, Zelenski je tada bio skeptičan, a u prvi mah je smatrao da su američki obavešteni podaci da će ih Rusija napasti samo spekulacije. Manje od 2 sedmice nakon sastanka u Glasgowu, ukrajinski šef diplomatije i šef kabineta Zelenskog posjetili su State Department gdje im je visoki američki zvaničnik koji ih je dočekao jasno rekao: momci, kopajte rovove. Službene smjernice zabranjivale su američkim obaveštenim agencijama da dili taktičke informacije koje bi Ukrajina mogla upotrebiti za pokretanje ofanzivnih napada na lokacije ruskih trupa na Krimu ili protiv separatista koje podržava Kremlj na istoku, pa zato Kijev nije nikada dobio detalje onoga šta je Washington znao.